Information Service Television Network samna STV na lepelite na sandok sari baseul ge akana bathorom name Makokthongbasingi Wari hari bathorom su meng tabiri ba STV guest bureau sing kurumjari loina ngasi episode ta dum tar moksari ngasi thamjari ba episode sida aikogi studio da hojik lengsin dina laibiri bi yamna na hawari bi manpu film gi actor ni handakta pangthoki ba 12th Manipur State Film Award 2019 hari ba award ceremony sida Laman Ama Hariba Manipuri full length feature film Sigi let role winner Kumkibi Aduga Tasingna Yam Hana prestigious Wereba Award si Pangbang Ngamdorkabi Saroja Chongtham Saroja ngasi akogi studio da lengbira pumarwina yam nungai bu moment ne phawjeri ni ando 12th Manipur State Film Award 2019 sida best actress have the best actor female gi award si phamung se sigi tanja si lojeraga adum taram boxeri aduga award si phamung am pagi nungai bu adugi congratulations ya han Saroja thank you laman ama na haina maming thon ba man film se masi magi overview of the film haitare adagi who's win the film haitare kana no film the work to minari se producer na Dr. Rajeshwar adagi di director magi machanupa Sanat Aribam adagi di ai shamak laire adagi di Sky adagi di Helmet negative role da hojiki screenplay gumba tawuse masidi kana na tawi aduga story writer kana wari ilisin kana masi novel ang kaptagi law thorpani ada adapted a film keno gi Randy Oliver ko nu pam khang na iba angle of deflection ko ba wari ang kaptani screenplay mana dumni mana scripted oina dum akoina ulak Manipur leiram badagi dum sinduk ba haitar adu main taraga doina screenplay de maging hartani adu tagi ulak adu main tawban adu adapted film Sanat Aribam na adapt tawba Manipur okay directors adai de yam nunga duni wari sabasi Sanat Aribam haibasi nahawari ba adu filmmaker ni ko adu kramai to ma work to mun se being a director adai de ne hangai se ma yam tina phai ngon de yam tina appreciate tawba yam encouraging oi ba ma se aina tawri khudingi mana dum isyare adu dum yare pele gum haiba gum adu mana yam appreciate tawba aina tawri khudingi yam thagat pa aduga mana ngambi haiba simaksu magi adum brain child mangon de thokpang haktani adagi di all in all ne ma direction se ma loina mak adagi di even camera angle dagi kari dagi like ma loina mak tawi aduga mana loina mak loin puthoki bang haktani haitai loina mak all in all se ma loina mak ngasi si lamanai ba sinma si di lamanam hai film misalti Sarojan su head khangbire what is your acting background aduga your film background kari no ji kari tambiru bolai kramai tawi acting sin kramai tami tamba maktil laite do aise pami acting to ba am pami adana video se on the channel namja dane koin thokpa ma pambagi oina adumain tor e adagi di video album da ayam thina yaure adagi di short film adagi di feature film Manipuri da so ai side role sagi kaipugi ai yep yo koi brother gi man main role ni yes how can I help you Sigi showroom se nupi nga te going to brand pai di obi da bra mane nupi ngaktane adong ya pambe yaw bra adong ya pambe yaw de dum hing biu ya ni ai kana da su karim ta haiba leite ai pau loi ta jare oh nang pau tare ying no batai na matam du da madu ai thoi da wani ai adu dingam do ma andribo aroi boy nam tang di khanta bi am tang asimi tam se yam pam ai su ngam zarai sau bi be ade film si tasengna chumna film kumba haibam adagi award ka phanganaba phangba yaba character mada lupsal laga kumak pa haibam aina khanba matamda isa artist ni khangbiram gane ba magi seriousness in terms of acting ga torok ko lok pase adai da hojiki ngambi na role ma storyline dun demand tok duri ni
adu swagi character si offer torpa sanana kummo nang chanani pakchani di sarojang kumadi yani kaisi mana kamani evaluate torino kamai assessment torino adigi sarojang namuk ya thokrise yes I can do it kind haibra hekta doi honnage kai kamai towe dui wari taning sumana har mana adumana wari se mana hana script dum pura lai adagi de aina hapet ai pade adugi wari do hapet man li re ko ade li re matung da karam film gi techniques mai fine nam ni har podo mana live sound tawni adu tawni adagi di kamai nam du adu mayam do ur matung da sidi yam experimental ba hamba tawdri ba mayam amaga su tawdori ba adu ai taraga di ai shudum yawning adu phasadaw mali na adu ai taraga di na khallaga adu mai nai tawrage na adu mai lep khibani decide taw khibani hojiki Saroja na actor ba laman ama hariba film se masigi form content treatment time and space haitare film gi yawi siga sida ulai ba posiga atopa normally ko yeng film siga swaida khachikara khetnabal leibra adum iman manabra kamai to film si the screenplay editing style khara khene pura cut style dagi di adugum khara khene haitare framing gumba adugum khara kheram kitang ena uba phange adumaina lai kanu masai genre itself se suspense thriller ne suspense thriller ne Para matungda mapam sida amuk halak pa yaroi. Kamai to film si nama pematam si ya working days si kaya changi adu film lotion base adu matam kaya chang film wei si 3 years ko machangi ba masi handak 2015 loram kano dagi hogi bane aduga 2015 handaki mang 2018 gi da release tawe 2018 October da release tawe aduga marak ta siamna budi lab te am kuin leiro ba haitare ko film se khara budi aduga masana dum editing tawzabani direction tawzabani aduna adum bagi khara matam kuina changi nambagi working days ki muna thira ga di adum thama ni gumba khoi working days ko hapal adumaina adu su gap yam leira nam kimnina aduga pura loi khre 2016 na dawai da loi khre aduga adu process tawra pura loi ra 2018 da khre 2018 gi October 14 da mai release taw khibani films Naitom hingbangam loi khangna Nathan natachaliva karigi Naitom hingbangam loi khangna Nathan natachaliva karigi timing up to matam se ista hana su film kumbire for example ko yi director aduga producer we biri be ipu gi ga super biri kramai to wi timing up da artist me amasen adagi laili ba tongan ba me am haitare ko timing up kramai to ai mangare no se adagi di Paul anobani Paul sahib inspector Paul enama adagi di atai di adumba experience lerer ming haktane atai di nungai moi ko work tam nungai hojiki film mai laman ma haisida ongtu ningsem gyo shana kunggi se sanga si ongtu just retrospect to rin ko ningsem ba sigi jaga simdi matam simdi sim pachana in tawgi pen gi ka have best part loina ma pudai di loin pen gi loin tawgi loina pudai nungai gi ko ado dialogue ka basi dum koi gramina ka hore do khara khangho basu yawi sina do atopa me am dina director na aina pen jo ko dum tarakan man pele yare hare kan da lakhi bang hakte ne bi yum yor pasilana do shooting se adu main taw dana aina su mana pem da su pele na dum lawre adu main taw dana aina budi loina nungai dialogue to nungai ba matang acting area nungai ba matang different emotions me am yang ngani dai do kari no kitang wari do matek libi ra ka pramain taw gino ke do Saroja gi performance sing sing ting yeng jau ge sin oh cinema villain sina mayum dai pecha urala bagi sinne ba ado ma sina Paul hat pa Paul si ki bagi matangi ni kadai dinam ko thoka anda mai dialogue tong ni nupa villain siga maga smana har ko tam si sina pi sina ayum dagi shel urala moidam adu aina dangon dagi hena singba helin he apang kaino hayo ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯤ
ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯍꯨꯔꯥꯜꯂꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯡꯕ ꯍꯦꯜꯂꯤꯅꯦ ꯍꯦ ꯑꯄꯪ No pena no ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯡꯉꯦ ꯅꯣꯛꯑꯝꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯎꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯡ ꯐꯨꯗꯣꯛꯄ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁ ꯊ꯭ꯔꯤꯂꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯦꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯟ ꯑꯃꯅꯤꯗꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩ ꯄꯥꯈꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯆꯟꯕꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒ ꯀꯩꯕ ꯃꯤꯡꯖꯦꯟꯒ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯈꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯄꯥꯈꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯆꯟꯕꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯕꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯊꯣꯛꯀꯦ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯅꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯍꯧꯕꯗꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯀꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯗꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯁꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯉꯝꯕꯤꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯊꯪꯅ ꯊꯣꯡꯂꯛꯄꯩ ꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯁꯔꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯊꯣꯠ ꯄꯦꯔꯥꯗꯥꯏꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯂꯨꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯃꯥꯏꯟ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯣꯖꯥꯁꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯃꯪ ꯗꯦꯝꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯝꯕꯤꯔꯤ ꯆꯪꯕꯤꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯎꯏ ꯐꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯗꯤ ꯑꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯤꯜꯝꯁꯇꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗꯗꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗꯩ ꯄꯪꯅꯣꯞ ꯅꯣꯞꯇꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤल्म ꯃꯥꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯗꯤ What about the artist? Film the comedy film the actor artist sing comment maruina especially artist sing comment moi se dedicated loin oiba ngakta ne na khalle kai gino da siamna kaino tawdringe se moina hotnari se amagi so muk nangna ba chen ba amagi so muk nangna chen phana dum wan hotna ne khalle di moi myam se nungsi family support si kam tawi maruina Sarojana film the act toge sumaina kungge khotken haiba si family support kramai tawi moi yo ena di dum pam banina dum support yam tawe moina dum pam ba line oibanina ba aina film gum kumgen to khalak ko sei sida ahama dadi kya thajaram tab jane ada aina pamba poto ada moina di sei gum sa haning bagum ba adum ba khar lei han dagi ado aina sei do pam da aina kya andagi di aina pame poto na sing boy ba da ko na budi adum yar edana aina pamam nina ado aigi apio na hoji ipu si amna season director ni producer ni moji film tor po yam kuire ado film sida han boina Chongtham jilai ge apio se ki full length feature film ko mo ko se swaida han boina ga kanu gi Saroja gi debut hai tar ni mane si ko mo ko si kramai to man theng ba ha mai film ja acting tor ko khol pa mo tor ko mem theng ko kramai to ma thong ram bo khangi de da di pak tok tor ba hai du ni ko fight ki sin ka di am to e du ni aina ka yam pam na dum tau gi fighter ase mang hak to e ada aina yam ngam ba dum sa gi ada mal han gi yam phina aina hai ka do main tak pi ta wing si kai pu se ai ken ta hai tringai da do main ta adu tok sala do sam ga se ma thong khang tok tok ring thok pom ada handaki 2019 gi hojiki best actor female haina tare na law thorpa aduga
madugi mana si ikai khumna basi utcherage stage ka khalo kai kokto kari di phaugi koi to gi. Oh, I was so humbled. Yam thina nungai ba adu kai ha jang yam thina nungai hena dum hona ba hona ning ba adum si line says that adum am kha phau han khre adum am kha dum Saroja Chongtham film Laman Ama Madu hojik mak pi da ba roi. Jingfu manungda. Best Actor Female gi winner Oiribasi Laman Amagi Saroja Chongtham. Laman Ama Saroja Chongtham effortlessly leads the role of Yaibi as a teenager drug peddler, struggling and vengeful mother. So a big round of applause for the winner of the Best Actor Female, Saroja Chongtham, for the film Laman Ama. Kari no actor mana to we are siapa actor mana what makes a good actor apa bai kai no Saroja ming der kamai hai. Situation nama pire given situation the loops han mangam ba ko ada focus taw bangam ba adaga adu mangai aduga adum uthor pangam ba adu ni na khate the moral of an actor morality required concentration focus taw se yam leire na khale gi director and high stand percent am na ba ko adu main taw ba aduga khwai maru dialogue phaba darkar yam lay aigi director sanat aribam na hana de ga pithok tana script to aina dum phara ga dum chatle han de phadu lairam ne ba ina adu mana adu shin dun nam du shi da hayeng adu tawtini kha pa sang ha dum ai dum khangi adu na hang pa gram ni na ina dialogue to dum phara chatlam ni na adu mai no ina realistic oina to bunga me adu na adu ne yam kana be helai ana sai gi real life and real life ani se can believe it come target pir loina makna nang tai yam phai keno phajai loina mak mai target pir hojik ti thaina di cha il pak lai le mani da hojik kitang khenai mi phajai ka har ko yam haro ko man to ge haro ge yam nu nge ada short film ma ha story hai adu 19 ka nam gi film no kana nam no adu what is kai no overview of the story her story se David ko ma shilong dalai ban bang khang ni and magi wari sina mo angang se like to holaga khwai last di psychic or pangang sing ngawrak pa kem kanarak ta bai tare sum to hemalapna ada schizophrenia adu mai narak pangang si ada in my life to kana the life more than angang do chawr ko matam da di ping de to mai sum to la am adu gi wari ma khang ni da khar ping de gi to mai chaw se sum Gari ma dong hai tare time periods angang sigi time lapse expansion aduna imagery yon sinaraga adumba story yon khang adumba film yon khang hai tare nupi oibi ni na maru ina phajaba phiron ga chi setna machu mamen kitang bit glamorize tor hadi phiron gi matang gi wani adu khara hena kaini nungai ba hai tare ko adaga more romantic oriented web film sing adu kum no khod taw ni na nupi sing se sidi ka interest later ra hoi pot ne am tina phajaga do boy tar ga di ya ne aduna ta tar ga yam tina masak thoi doi tari pam de then comes to music video sidi aina thengna jaba matam da sky high production gi ko gi Hajaraba production ani gomada kumbi na ada una udasa haini ka haibai sina sig experience to taning mai akoi ichina punjala paknam da nam gi bane da mina recognition jam le phazai mina yam tin thala pam nei adumain taw dana khoi nin tawra de khoi se khoi gi sky high gi joint venture pot khudi mak se dum hekta phazai la pha bhai gadra mina dum pam na ba adumain dia ma oye I ki dai ne I da buni ta voicina Nusiba kawarasibu namugi nusiba ora budi ai umpepele una sa among the level of sa later sama khoi gi Ramsan and I mold ne video album am khak Ramsan and Kais
moin sakpa leirang leika pharak lena adugi anauba makhak lei adusu sai bu thaina gini aduna handak ki anauba da release tawkhra handak tawba anauba phaje kum labi leiki khoi brother ga kai sakpa adagi di brother hai se kanano se James Chongtham aduga maga magi video anambada ai adum yawe anambana adumain thaina adumain tora tum horakim da adumain tora kanda adumain camera mang tholaki ba haitar phaje kum labi mai thongane panbiri se sidi release tawkhra ko ngai thaina thing re adui pot de thing bai se kai no kanana thing in kogi film form gi adu matam da ka restriction kar le masani da adu dum yaw ki ba haitar kari no thing is what is there in the music video kari yaw ge masi thing na number se aina highlight to bai ai sam highlight to bai ne hai gi ra natragana sang bagi rai sangumba sang bagi aduga adu hojik tawri se maruina adu dai da Saroja gi kari no dress code tagi woisnu makeup tagi woisnu kari no da tawri do kitang wari delivery rong ne mana thing e ka ha ja mo interesting way re akhoi se kaino ne adugi video da tawri sina akhoi se student hak to ba aduga akhoi masin kan nuksina ba aduga classroom gum khar utba classroom gum gi poto adum bodo mo yaning da bor male adu matam du gi wari ni ko adu dai du da hekta masikara sen doctor ga di kan tawra du lotion gra dain thing re adu YouTube ta gum di thagat ki khoina upload to hidana adagi di mina hazai dum hare adu poto su adu ISTV adagi di khoishmaina local channel adu adum badi thabagi scope de laikitre di poto ma namjan gra thing se thing ba na hai je thing ba budi dum thing nei ko kari gum mo certain criteria khar le mani adu du mon thami poto gi certain framework to gi manung de le ga di toke haido ga di kana haiba adubu artist ki ning tamba aduga artist mo woi ba ise director mo gi ning tamba adu ning tamna tasing na magi lejer be talent sing du expose to no honor kon da kasi khara kari go matam da mi ji hendo engine di lai ga ne ba adai da di kari haningi comment best comment pi ha ne hoi up to some extent thing ba shi ka ide ko adu thing ne ne yam thina creativity mang ba mawung da di phatte sum khara sum freedom pi su phai no ba haidi masa masa puthora put freely puthora ga hena phazara ko so be ai ko adu di kitang freedom pi su phai ne khale adu ai atang da du thing bang hai duna yam pot oi ba ya da pot khai du ya dre ko adu na ta ba da di khara sum yai adu mane ki decoration dara kai no hang de adai di khara freedom Saroja gi punsi da adum kaungom dan le ga do mingani khak lei aina phangjo information da mingani si ga Saroja gi punsi ya mari le ni hai tai one is mina and one is slice kari gi no ming si am important wori se ado punsi ga ina mari le ni ka hai ba si chum da jala chum bra kamai tai mina si kana no slice si kana sagon ne ina tharo ma thai ne gi mina na nupi ni slice na nupani Arabian horse slice na adagi di mina shi na mai tai poni Manipur Horse Riding Association da yaramit horse rider da ini am nushi giba sagon aina nushi giba chai tar am nushi ko ponsi ki kaum dana sagol se thawning bagi interest am lai se du mi kuding mak di de maru ina nupi sing da di yam na ka hen na ga pamna da pot am ne ba adu Saroja gi saho adagi lai ri ba mong mo to si su khara dum adai da khara ko gi start oi ba ki da ba ichang thobugi si de hoi dum ai ni wari san zelu ka chorpom di phawu ngame ado sagul thawning ko si kamai tori sagon thawning ai si masagi dum ne thawning bam phaw dum he ubum tam da sagon siam tin thawning aduga khangde ai ne am tin nu shi bha ga dra ai ne pam adugumba khara adventurous yang kuin training tawi adventurous pudi am ori ko yang kuin training tawi ai di khara dum tame oza me am na khara tak pi re da ne thawning ga ka dum hau brai di adum ai dum yam thun hai ke di mina ge slice ka se dum isagi wena natte a lot to ne farms ada ai get attachment dum lai hedan ai na dum tor na seba ka khot na ina ani am nushi ba dum nushi re dana adu mai mari khak lai ba it was in 2014 riding song si namagi matang si putur ku matang si ku ai ne am tin thawning ba adu matam du da ai na du yaw ki bani video du da so adagi sagon do mana dum nam ki bani kama to edu experience to maroina han bani hai tar adi do adagi di ko James na ka
kena tawdana khotana kucing kecing khotana dain tar kanda khoi ke da khangre khoi kan mana dum video man number se khot se kamain tawdino kan kam khangdinge matam ha mane ha ta ai gi wena de du mayam screen da thok pa se dun ha mane adu dai du da hojiki kanu gi brightening song sin aduna ha mane ado best video 2014 oi nam low the award kam phang Then comes to Han Bu Nabada, I like you, Haidana, 2015 Namdami. Sisu best VFX die Heidi, Marwena, Sigi Atang Bonikosi, Adana visual effect, Yamena Pari Hainevo, Sipiri Ise, Siri Kamato. Editor gi hai kitare ko chroma khala pangnam danam mani da dudi kam khak ta pangnam danam ki baneba ai shi gyan nen ta de adum taw hai ge dum taw re dum adudi mi gi production neba kanona khoi gi Michael ina singer am khak lai mana adumain taw dana khoi khangna bani adumana hack kana adumaina sing just smai shum taw si session lotion sing asi no ma adumain taw no ma 2 days nang ki kam da dum adumain taw lotion ge dudi unexpected oina adu iwas wa ki de adu adumain taw yam line su dain taw ke do editing gi kenoni adumati matam kaya isai kuding kumai kuding matam kaya isai kuding kumai kuding lenaki bapung ja kuding yeah jari na miku kuding oh lenaki bapung ja yang jari na miku tamoy dalo tu na thamba nungsiba bu leirang kana na khang bagay ai thamoi tikre comment dewaina number film mana director weba sida yadan kind of dubbing tawi hai subtitle tawi sigi experience ju film go related way but yamna tang bo pot ne si knowledge sir kamai le madu su dum nungai hai ta dubbing koi mate ma tawgi ai kem hai tring da ka comment dewaina la kan da main tawona role ka ki ma ken taw drena da tawgi da adu bu subtitle do aina tawgi ba du gi do moi Delhi da kap kani haba adu mayang yang hanena moi mayam gi agi Delhi gi viewers sing audience adu da di subtitle to director da in tawgi adu nungai ngangi dialogue sima dum translate tawrira natraga subtitle tawsi kramai tawge adu makti natte akogi akoina tawriba potse seista akoi samda pawama na adu myam da koi situation si tak hai tare man moi ni tawriba situation si kain ham samda pawam ne pura ta translation adu maina tawlai bedina taba subtitle gi sinamu maina mood kumba khara yeng kani adu moi ni tawriba potse situation da tak pai wain da samda pawat kharna adu khanghan bai wain da sathayo potse kain ham simi kudak tak yeng badang da khanghan ba adu gi style da tawai subtitles ada another I want the ngakchaba hai tare si marwena yamna season tawraba experience later mi singna actor singna natraga artist singna tawnaba pone madu professionally yam oidam kangu singna adu professional oidi havenate ko adu chahi ge yengnaba matamda kharaga wali lakadose tamgadose kaise ne khanba matam adu maina man alia lingdo haina film ma haisi khasi loan aduga manipuri loan ani the number film ne deaf and mute ki koi gi sign language si film si kumba yana na bahona bada kamme haiba ma tawgi kamai to get experience si da angak po moine ado kamai tami kana de tami tasena kayam nyam na madu communicate to bungami haiba to adu da libre adu su hoziki David hariba mana short film ngai puto ki bado adu gi midona ne badum ado mana Alia eba character ma khasi yung
Alia Lingdo hai se kaino ne ba mute ne ba ko adugi character ang khane khasi nupi adu sama tamda sign language da wari chana dure moi di kaino ne na mute ni ne ko adu tawbam khak changa kani ha ba adugi aina singjamai do exam khak lei da adu da chale tha mamo adu da asyam thina nungai he adu di tongan ba chapter ni hai tare ko life ta nungai adu da ai friend me am stina howe ko adu to moi sumana ga ne ma sumana ga tan yam lei ba ko pa kari kari hai no amani dang hai bi ya bra tu oh A ka B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. She's alphabet ona. She's alphabet niko. The small do da like dictionary like do. Total communication. Ako na ne. Mo go wari sana matam da. Ako na loina magse dum gyan tana ba sign ni kang de ama tawsan mani kang de ama tawsan mani kang de mo gyan tana ba na buduni total communication to bi hare mo ana mana atuga si sina khoi banan tawra kan da khana ngang na ba yar ana mana dumai tawre adu reaction ko mai to films nam kan how was the reaction khoi se Shillong da chatle ba aduga Bethany society na school lam lai angang sing adung bagi ada number chat matam da khoina communicate taru bada angang sing dun hena nu shirak ta na ngonda kon halak ta angang sing duna mo yam tin harau ba mo na communication ze hena nu shi non verbal communication hai tare ko wa ngang duna sign na mane sigi communication skills si Saroja do zik lai ba si Jamder bani normal wajari ba ko jungang ni adu ko jingang ri dum pau si pau ngam mo doinya I had ba knowledge mo mung lai grabani na artist mo we matam na more professional na adu professional line do lak na bagi training mayam si boy ba si gi background mayam si no gi dum feather by feather dum plus tower iko yam nungai da golden lane haiduna rock band na ma metal band heavy metal gi si gi vocalist wena along with James ka kamai to na swagi scenario to matam do hojik ti to bidra kamai to kamai sema krino band se kari gino ko pi ngai da ne adu matam do khoina metal se am pam Iron Maiden Judas Priest aina sakhiba da adagi di James Metallica gumba ade makon khara ai ga chana ba adumaina aina khara pam ki ba khara adagi di akhoi loina mak to chana gi bhai ta khoi gi magi friend khara ga khoi da main tau ki bane ai ga magana vocalist ware adagi di guitarist na bi joina James ki friend nama adagi di akhoi da main tau dum form tau ki bane da maina golden lane ha metal hak sak pakon 19 ka do den 2008 da bai tar 2008 performance ko man to bi adu mana just establish show khara tau gi jam hol laga tau gi ko concert khara tau gi ba ko itu tinggal lak pakangbu adum bagi crowd khara dum lai adum matam du da adagi di hausi dum lai hausi ka hen lai to lai trama lai khang de do khara di lai hausi dum pam base some high ni some quarters da adamana rock kumba kari kumba dum nas mana western music kari ge to kamu yam se for instance so moi gi dress code te hauraga lifestyle sa ba thakpa kari kumba matam da hook up to substances adugum ga e high ne ba negative boina achumjala si kramai ko kari thing na ki Saroja gi matam da yam thing na gi te dugum ba de kana masam sa de depend to mi apam ba duni da na khoina adubu de adum yemor dum akoi isa de depend apam ba ne de adu kashi adu tor de duni adu tor adum ma de kashi lai te na khalle de formal education som da mungla ku matam da su MA sociology ni adu sai area si kitang matam se man film gi wari sajabane du khanging ngai sida an thing na jaba duga wari si khara gyam na khango ba artist sing se kari gum matam da kana gum bana hek lana lobi ba ubi ba du gum yawri myam do beer sing da su maduni ngasi
Saroja thengna jabo matam da hoji haibiri sini ada isai si western music ki kari rock ki kari sai khole rang ba du tore khole ana set pacha ba du jin du sechal le du tore la tore di khara du to wa ton jin se le khol heta lan ubi pe yawi adu gum singu pe sunate mi masagi wakalon duni and dedicated singer artist ma ha bisi tasena dum da sang ban te mam pa mi ba line du ngauzer ga de pura du hajaba du krai lege ningthi bu du krai lege lemjaba du krai lege thi na ma ngauzer ban ma Saroja ki comment se yamna masi pun thobani ngai wai encouraging way and tham jage ado hoji kai no problem education je kai tambire do MS sociology ga sikrai lobi keno da Anand Singh Higher Secondary Academy Nongwai Bungda. Then I say Standard College matam marama adagidi DM College adalo shale ada masters na muk MU gini MU ni ado ka adana dum yumda khoi shooting tawi matam sim do adal notion kimne 100% notion so the western music tawi do not tabada Hindustani Sangit haidana songi area sidasu isai si tambire I aduga all in radio impal su approved style artist wenaga yaru kan high tai sina matem tang libiramu yam tena kramai to no ingeda isai khara dum nam phuna phusa halak padunida aina dikya pamde adubu moina khara imai pa na khara pamba gi sak sak padunida aina ka shai banatte isai je pamde aidi aina pamba band khara sung auza be wa khatani hoje en charo kani mai pa nam phusa han ge banida hoji Saroja na maru no hoji pamis diket rock what about film yam pami acting yam pami adu khatane haidi isai waraga su mai genre se som aina pam da bi pam de yam nungai ko so jinga sai pan bir matam da ekoi gi parents na ai bu pokpir ba habidi pabung na ima lai pam bagi na hai si tanja se the right moment adu pabung se kana no ima se kana no adu gi sagi leipam se krai no sam thong tok lerek ta gi nei mama na santi koi aduga khoi paung maming na Rajen Chongtham oza khoi mana library da thapok toy adagi isin naudi maru na James ma haire aduga aiga James ka pa man pi yam nungai kano Saroja ngasi se wari sana base sagi jorok pe helebiri ba khogi biodata hai tare ne lon ba khang ngi rum lai re duga film da sang khogi wari si masu yam pasan sana re da hojik si kari no hojik to bigan lai ri se plan si kari lebiri makata ba project anogo film na chimba top pa kari plan lai videos kum khara nam ga do ba khara adu ma khara lai film moina hare ga di decide to tri film gi de aduga nam gi bagumba release tor pa kadumba can tawri aduga film gi khara yi can taw hini ko kharang yeng hini hai tare ko in terms of nupi gi dress code hai tare set ba code pa favorite dress no kari set li masu moment kramai to dress la ai de loin set dress de phane ka set product phajana phane te film da aduga aina kumai gumba khoi swasti amor luhong ba hairo the Sorat kumba do itari phane adum sele cultural aduna tabada di aina hoi shat ya da matam sele aduga ataina aina pama dress almaki sem majin pi singi haina bini sem da busu ya de inkal eval sabi mu phara pu matam ka ha basidi kala so hen sem ning do ne mai phajana ba sam phajana ko na ba kramai to ide make up yam toy yam ti toy aduga aina pamba mawong da dum toy hai tar Aksang si fit when for all the time tham na bagi film ko kumina kramai to kai to hoi sagi saje ha ta re khara dum to ba phai sagi oi ba ko yamna gym da ka chatte gym da ka chatta na ka tawdra ga su isagi adum yum da dum to ba ya ba thabai khang ni khang de adum to ba dum yai khoi na isagi thab bu suza ba ko adum sufficient way ai gi di way cooking je art ni ka hai adu cooking je art ni adu sidi achamana te de ta thong mana content meme ga na art ni kai chak thong hebra thabang ga yum gi thabang ga kai chak thong edum thongi adu favorite dish kai no ai di athum ba se adam di oi athum ba gi dish kumba aduga aina thong ba hai ba se chicken thong ba hai adagi di hawai gumba adagi di anam ba di ai di loin di hai thong ba hai lo hai na bani mating pi koi gi sagem puma hai trouble ti sa thong ba de adu ma du dikitang lu ba male lu ba di kitang aina taw da ni kya kan cha da ni favorite se dum lai ne na isu hangjeri favorite song aduga favorite actor
film da ga su work tori isei yu sei leibra kana lei actor Johnny Depp, Christian Bale, nupida Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, adugumba. Mina ya pam na bu ngaktanin hairisi akoi su pami ade isei di kana tori favorite song maybe western version aduga manipuri version mai tai gi isei dana tapta English ki di yam yaman khre yaman khre ama pal laga yar metal gi loina ma dum pame okay yam nungai Saroja nga sise yam chinba matam ni adu isagi hoji yung gi su kari su haibiri isagi tunga tungan project sing wari panbiri apur mo se kai tokpira ga ne do ISTV nuksibi maru special ai viewer sing nuksibi ne lengbira ini handaki taragin thuiswa manipur state film award 2019 sida laman ama hariba manipur feature film sida best actor female hariba chingling ro phajaba award si Saroja na phangba ngambiba sigi harau te amba nungai ba phoktok soboi na ISTV na taseng na kaujariba aduga Makokthongbasingi wari thorom masida adum wari sajariba punamakse masigi matam ka tokpira pa pibira pa kudung sa si pangan biba yam nungai jingam kare ta sa purusari adu lakadori batungi any ningbiriba whatever dreams haitare madu mai pa poiba nai yobi ganu adu manipur ga phaba atangba tesma oibiu haidna adwain thamjage hari wapam thamjabagal benanga sin matang Makokthongbasingi wari losinjare meng w biro sing arobena mukana kurumjare